Helicopter left. Ma 28. Angithi wena ufika uthi u28 uthatha le number yakhe enukayo emnyama. Uyafika ejele bakunikeze lento. Helicopter le. Bathi thatha lento futhi ngoba wena uthe u28. Awusiprovele ukuthi u28 la ngempela. Shaya esinye isiboshwa. Wesiphukuphuku kuyenzeka phela kuwena ukuthi utholakala ukuthi utshontshe, ungabe utshontshe into lapha esitolo. Yabo? Waboshwa mhlawumbe iminyaka emithathu. Ufika uthathe lento ushaye esinye isiboshwa ngoba uyi28 angithi. Mawushaya esinye isiboshwa yazi ukuthi lapha ngaphakathi mina mase ngenza investigation. Like it or not, ngeke uzothole less than 7 years. Washona 25 years. Ozohlala nami. Ukupheka nguthulula, Ngona futhi. Uthe 26. Me. Thatha lo. Sokojoko lesi kwaze sinye isiboshwa. Ama 26 azokunika lo. Ufuna kwaze sinye isiboshwa ngithi uthe 26. Noma ngathi ngifuna ukuthatha lento kwaze sinye. Wangakwazi sinye isiboshwa wena. Ijele mangilivala. Ntambama bayabamba bakufaka la. Izinqa ingaphandle akwaze wena ingqini sasekuseni masethe uphakathi mase ibamba uholoko ibheke enqoleni lapha siyophaka wenza ukushintsha istep indlela ozobuhamba ngayo ithoba inganje ngale olala uhamba ngayo uyongena esele satshele lapha ngishilo ngathi zeyiphela imbohle ezinye ibohle so ithito mphakathini nenhlanhla ukuthi nizothola information ethi lapha ya ejele akusiko nje ngoba impilo yasejela ikwenza ukuthi ubone ukuthi ngempela ukushayila umhlaba wena uthi yawehlula wakwehlula ngokwenza kwakhe amaphutha kufuneka iqalela into ulenzelani iphutha uphulelani umthetho ngoba umthetho ukhonela ukuthi ukulekelela ukuthi wena uhamba uqonde ungakhohlwa phela mawuphula umthetho akushiwo ukuthi ingane yalapha ya eboshiwe kuthiwa lapha nakunezigebengu lapha nakunezingane ezihlupha uyabona ukuthi usumosha umndeni wakho wonke ingakho kufuneka iqale kuweke wena ube umuntu ozoba isibonelo ke emndenini wakho uthi na uzenza izinto nezingane ezizemva kwakho nezingane zabomakhelwane zibuku isibonelo esihle ngilindele ukuthi abantu abadala bahambe baqonde ukuze izingane abayikhulisayo zizokwazi ukuthi ihambe iqonde la ngisebenza khona umsebenzi ejele lezingane ey'nganeni engiyigadile ezu 174 ngeke uze ukhole mangakutshela ukuthi umlungu akekho yindaba umlungu engekho ingoba belungu bona bebodwa bayakwazi ukuthi bagadane bayakwazi ukuthi babhekane bayakwazi ukuhloniphana bebodwa thina hloniphana bese nilindele umlimi ukuthi ingane yakho mayisifikile lapha ejele kufuneke mina ngihloniphe yona inhlonipho ngifaka ngenkani futhi mina ngiyicelile inhlonipho ngoba mina ngiyayitshela ifike ingane yakho ngilalela ekhaya makukuthi awukaze nje uzubonge ngisho uphiwa iball pen ngisho uphiwa ini unikeze uthengele icathulo ezi vele ingane zenu ziyadimanda so ingane yakho mayidimanda esikoleni ibone uza kwabe efaka igrasshopper nakuyo ifika ifuna igrasshopper bese nawe uyithenga igrasshopper ingane yakho idimanda iqeda ingabongi iyaqala into yaphuma esandleni ngoba ingane ngenamthetho ngokwazi leyo ngane ukuthi iphilo ngakimi ejele ngilindile nje ukuthi ngizohola ngayo ukuthi isikhathi asikafiki kodwa yona izofika ngoba inamthetho kufuneka abazali benze isiqiniseko sokuthi imithetho bayenze ukuthi ibe sesimeni sokuthi izingane ikwazi ukuyibona imithetho kuyinto efanele ezokwazi ukuthi balekelele abantwana ngendlela abazohamba ngayo futhi umthetho ulula ngendlela yokuthi uqale ekutheni imfundiso zala ekhaya yithini uma ngabe la ekhaya kwaZungu kuthiwa ngo6 igate livaliwe kusuke ekhulunywa into yokuthi abantu ukuze baphephe kufuneka babe ngaphakathi ngo6 ngale ka6 ongale mangabe sevelelwa inkinga sekufuneka sichazele kwathina ke siyabomndeni ukuthi uzula imali kuze kwenzeke ukuthi kuwe ubukuphi yabona ususendaweni wrong isikhathi esirong labantu abarong kuyigadeleyo wonke umuntu ola ethendeni wonke umuntu ola kulesi stage njengamhlanje ngifuna ukuthi uphume nayo le homework nginika wonke umuntu anginika ingane kuphela zoba sendaweni eright ngesikhathi esiright nabantu abaright kwakhona awurong owodwa noma kanjani bokwazi ukuthi ngilungisela umbhede mina. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. This is Mr. Zwane, Uiwaden, and
Yes, telling people ukuthi kuyingoti kangakanani ukuthi ugcine utithola usejele. It's not the first time I uploaded video yakhe. This is his second video. But bekanzawonye njengoba siyambona still uyakhuluma showing people ukuthi ejele if ufuna kujoyina tinamba tema-gang kwendakalani bakunika leyatinto leti asikhomba tona ukuthi bathi shaya lesinye isiboshwa ubulala lesinye isiboshwa, and if you faila kukwenta loko ayititokhala uthi ejele uyakhona kungena bagwebe mhlawumbe unjontshile esitolo bagweba 5 years bese ujoyina ama-gang wendani uyaganga ejele ugqine soyophuma sowumdzala sowugugile sebakunika bodzili kajele bo-25 years because uyahluleka kutiphatha. Uthi ejele nje akufani nasekhayeni lekumele uyati kokuthi ejele nasekhayeni akungeke kuze kufane. Uma kuthi ujwayele ukuthi ekhayeni uyadimanda uma bakwentela indawo ubongile ejele akukho kudimanda and udobonga ngisho into lencane laba kunika kona. So this is another reminder ebantwini to stay away from a crime nokuthi babone ukuthi crime does not pay. Njengoba siyabona na Mr Nkomonde another warden naye akhuluma into lefana naye le ayikhuluma ku Mr Zungu ukuthi lapha ejele lapha nathi yabuya, but it's so unfortunate ukuthi abantu bakhona lapha semajele mabaphuma bakhuluma iqiniso ebantwini ngokuthi babatshele ukuthi hey lena akusinza ule ungadlalela khona benta ngazi ukuthi ejele mhlambe bahlele hotel base BNB or mhlambe base guest house la kumnanzi khona la tikhipha khona kani hey diyabuya ejele. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. Goodbye.